越南南美洲的国家哥伦比亚是爆发真大条的武器失踪案，因的总统是指控军方官商勾结，甲偷摕100多万粒枪支甲手榴弹，甚至还有几啊十粒飞弹嘛碰见。这武器有可能已经被互武装分子，也是走私去国外。 哥伦比亚境内武装团体作乱一家子，因定定甲贩毒集团互相勾结，走私武器，也可能将冤枉金动到军方身上。最近，中部两个军事基地发现有大批弹药碰见，总统佩特罗公开指控碰见武器有可能后向武装游击队。Que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. El destino serían sus demandantes, en mi opinión, a grupos armados en Colombia. 佩特罗表示，碰见武器包含超过130万粒，5.56毫米的枪支几十万粒，其他口径枪支几千粒手榴弹这炸药，也有39个以色列制造的飞弹，其中2个是反战车飞弹。伊怀疑军方内部有人透过官商勾结，将武器卖予武装团体或者是导致国际误区，点名走私国家可能是海地，因为去到遐坐快艇至少7点钟。Necesitamos indudablemente separar completamente la fuerza pública, como cualquier otra rama del poder público, de cualquier hecho de corrupción. Es la única manera para garantizar la seguridad de la ciudadanía y también de las mismas fuerzas militares. 佩特罗已经下令司法单位彻查这个贪腐的建销带，要求阿曼图军中毒瘤。各国国防部长表示，目前有关军方人员已经被调职。公司新闻在回应报道。